hai manaze ting chuma in sai hai manaze kulom anoi namai tari skui mai ting chubu karchibru sam zimamanga king sam dai radlei nai kumti kum chana zen kaise minge kumge ting sia zai ting rui kan chibese branchi ka sang zai babam ke babam ge zai stage ka cham babam ge ting sia zai ting ruin do be bisegna nai kumge ze lu ta temra mego ma himra ramze ting sia ki ka sang dalei zeka chidele himachal pradesh state ke du na mai ge ting sia zai ting ruin do ze bam bisegna zai ting rui beze so kyo ta ji ze rui moi be bisegna ting moi ge hangari ke dibe bas pere ke se ha kogna ke dei ramki ke zai ting chu ke bege mina hang kre zit said me noi kring bzenga ga di zai mina ki me ka hazam dalei zeka chidele zai chige ai ze accident pe chang da de ge ting moi lui ze chige himachal pradesh state ke ze rescue ze te dalei ze che ze na poina mina hang matai me du ze ndri pet kai dalei ze salei Pius Goyal ne saze India ram kadai me wonka kadai beting kum chana ze himrev kriya ka chambege India ram kadai mana ya Qatar kadai me ka ke trade 28 Arab dollars sone du kize aibe India ram kadai mana ya Qatar kadai me ka ze trade te gulei ze salei kadai rego bank dilang ba World Bank go report ke ni pepe chuna ge kadai re lui ge economic lo lang bise India ram kadai me go economy ze lo lang zalam wi lei ze ka che dei za ai ze India ram kadai me na report che lupet ke be male kan leis tu kadai rego bank dilang ba World Bank na ai ze report che lupet ke be ko lei ze che ze World Bank ne du ting te ge India ram kadai ku GDP 6.2% ru na torang ge nom gai ze bam ze tein to gai lu ze 6.5% torang ge punoi na nom gai be report che lupet gai dei ze sale Notice Manipur state ke tatibating kum chana zen kaise ka chumgna zet kana kimanai ko kimaka ke kaleu ze ka bok chabam ka ke damai ge Manipur state go police mena Manipur state Churachandpur district na Indiaram kadai gena katlebe rocket bombs yaka ka sangba ze prenchi ka sangba ngoto dele ze ka ti dele ze chige kizi haina sonedu kibe ko le ze ze foot srok sonedu kibe ko le ze ka ti dele za aize Churachandpur dis lonfai klo banaya tuikong klo ka kane aibe bomb ze Manipur state ko police mena ngoto dele ze ka ti dele chuna nui online gena kacharang kang langpet langwang rabe hangya tei tate jobambe UPI ze aize digital payment ge ze NPCI mena ze Indiaram kadai go government mena approval te rahangya punina pegai be bisegena jimai tina mikpui gena Indiaram kadai go UPI pe go apps ka chambe Google Pay GPay Phone Pay ibram me ge ze miswanga ze hindi ka chibise kaisi da kaida intele inze ka chidele zai ting te ga anui kacharang kang langtar langwang raba hangge pin je kai rangge kanang beko da kan leus tu chuna ne pin kai mak chabam listu nangu face ID banaya nangu fingerprint gene du kacharang kang je nang langtar langwang ra hangge te ta te do du le inze ka chidele ting te ga zane nang je pin je kai lu chang de zaina nang maram hangge kacharang kang lang rangge final je te do du beko da kan leus tu chuna ne nang chibe maram gu nang QR code tu je nang phone number tu je tep te wai lu chang de zaina nangu fingerprint nangu face ID ze telia ga design automatic je tatu go delay ze sale za ai begu hingdi ka chibe tatu rabze je mai tena bi fuigena tatu go delay ze che ze haim na do mid te ze koi ne te ze ngogu le ze che ze ai ze center government mena approval pe ga bi change chuna ge NPCI mena ai ze tuite lu ze haim na ze chito ga delay ze sale Tata Trust me kake chuna ge kleu ze kbok sang zala muile ze ka chu delay za ai ze Tata Trust me kake chuna ge kleu ze kbok tabam bi segena Indiaram kadai go Union Home Minister Amit Shah banaya Indiaram kadai go Finance Minister Nirmala Sitharaman jidu chuna ge Tata Trust me ramatai ge ze ngom pota chala muile ze chu ze churmak che Noel Tata ka chebe pe ne du meeting te rahang ge nto hro rahang ge du kurang ge chuna ge planning ze te zala muile ze ka chu delay plan da ne chuna ge Tata Trust lam ge kleu ze kbok tabam me kake ze Indiaram kadai go center government me punoi tu se ngom pota chabam rimba ze Tata Trust go zai Tata company ze dika ka sang be ze gra Indiaram kadai go economy tu zetu punoi tai gra miswanga ze Indiaram kadai me go GDP tu zetu za economy tu zetu kanga be ze ngau tele si be ze gra ai ze Tata Trust ke kleu ze ka bok chabam be ze economy ke kleu rahange hing be ze gra chuna ga Indiaram kadai go Union Home Minister banaya Finance Minister chuna ga punoi tai ga bam jela muile se sale Indiaram kadai go center government cabinet kene Madai project railway new project hangze approval zengo ka kadai dele ze cheuza ai ze state madai ge ze ai be ta ze chuna ge teichu dai gu dele se ka ze dele za ai be karim pui ki kdi be ze kari ti ben pui ge dele utai rap ze kilometer hai na so ne du ki be ko le ze sale na poiner me kang ke be ke te ta te zo bam kap sarap salu ze chuna re ka cham Rajasthan state banaya Madhya Pradesh state ke na poiner me na hang kai ze ka chum so ne du ki me podoi kring be ze nga gai dele ze cheuza ai be chang da de ge chuna ge state minge menadu cup syrup banaya cold fruit syrup tu ze
chuna ge state ke ze bentem de le ze ka chi de le zai chuna ge ai be na poina mina hang kai ze chume punoi kreng bai be kap sarap sa lo ze nga kai ti chang da ge CBI mena ai belam ge kemet hang ge du ki zalam wi le ze chu ze ko ta te bina ai gum ba ra hev sia be ze rasayan chemical bam ba ra hev ze anui public ba hang ge ze ra hev ze de le ge ze ba me ka chi belam ge ze CBI mena dai gu mi te su du punoi na jat te rang ge ki zalam wi le ze chu ze ai be kap sarap gulam ge ze chuna ai be ku case se india ram ka dai ge turam be ki tilang ba supreme court ya ka chang ba hang chang de le ze ka chu de le IMF mena pakistan ka dai be punoi tai ge na loan lu gai ze ba lam ge ze punoi dai gu ma tak te zalame ka chu be ze kan ne de le ze chu ze pakistan ka dai me do IMF mena nyam to gai ka ka dai de le ze sale UN ge india ram ka dai mena pakistan ka dai me gu spy me phui me mena lang ma dai so ne du ki ma tai ge mata ka sia be te lu ze ka dai re me ze la de ra hang ge lun lag le ze india ram ka dai mena UN ge ze sa gai de le ze ka chu de Israel kedai manaya Filistin me kake keleus ke bok churai be tingana magum magra gum zabam dele kan leus tu chuna ke Gaza ke ze aize rei kan di bze rein di ke sang di bze gne za aize Israel kedai manaya Filistin Gaza ke kakle bze ting kum na chang dele zai chuna ke Gaza ke ze 98% sone du kibe kedai ge ze madu jemna me bamdu bamdo lakti zai chibram ze mata tu te ta te do lakti bria zalam huidele ze ka che dele zai chirmak 510 lakhs tan sone du ki ze Hekira meting siang kyun di be mamoi ramene chuna ge Gaza ge ze ki ka sang di salam wi le ze cheu zai 21 lakhs sone tu ki me chuna ge Gaza ge bam ge rab bam ga ze punui king ga ze relief kem ge lam wi le ze sale Uttar Pradesh state Unnao ge online gaming kan tabe ko ze set effect che pira hange ngau de le ai ze Uttar Pradesh state Unnao ge keuna chang de zai ne pachu hekya ra ba hangana ka changrang kang te indui gai zabam ba lakre so ne du ki beze online gaming ge na ta to kam di dele in zakat di dele hazai chapo changda de ge pakaro na pachu ze pakring beze tem galu ze society che te di dele in ze cheu ze ai ze Unnao Uttar Pradesh state ko case le in zakat di dele za ai gum be chuna tinge online gaming kan ta be ge na misunga ze pezet ka cham be side effect che pirang ge ngong dele chi beze ge na me pui me pe me manam ram tu se bi plon sange mak se la le ze ne du ningui ne do di priya ze punoi online ge na game kan ta be side effect che pirang ge ngong do di sigene ning tingge mize zai punoi tu se chitau ge rang ge kyam gai de Haryana state ke IPS Puran Kumar ka chebe peune pakaro na pachu gimine kablu se society undi dele ze cheu ze society go not lisikum kum squirau gai du se pakring buze nga gai di dele ze ka che dele ze pronounce tu IAS ko le ze cheu ze pronounce chuna ge Haryana state go chief minister te zabam me pe ze chuna tinga ze Japan ke dei me the base te di dele pana pe IPS ne pakaro na pachu gimine kablu se society di dele ze sare namai ting chogo kar chibrasa zimamang ka ne aigena loiga ra dele bigai zenking ga nimleng ze kondi dele hai na ze